Социалы пальдерешлі объектем тярлі наци программизм экономиканы тадауты тыдымадан дараган проекте. Тогаксене Федерация Республика жайынчы хысназын жеңгереген үкшана елдах пірліге документра бұқсақ вармала. Шакунзынже Чуваш Республикин правительствен анылар венже шидес жылғы бюджетда малданлаза дешкері себе пұшламыш вула вертірі. Шудалық вешлензе быны майка жалги бюджет мәлле бұрнышланза быныне падемлетмеде вғычы вғарза бұрайд. Чуваш Республикин правительствен пайдажы земеш симбе комылы. Карлач нарызу егезенже балыртны кыдарду зем самайлай ұхланны. Кушма майзем тупса республикара кардыштене хытлық кертне шулзине юзано шкулзине шанетне. Чуваш Республикин пачалық канажын депутажы земде пальдерышты чак документа ергелезеже хастар худшынашы. Кыжалги шиден юзембе лупланмазыр малашнеке адалану шул ерне ширы пығынза тебір жула тәллев землартмалы. Егибіне шерім вишімі шул, евір була тезе галашы бере. Предприятизен тубыжы чага чакнагура бюджета керес укшада сахаланат. Шабақта перін немане бұхмазыр хама және еліне социалы еваплыға тулым бұрнышламала. Тере республика бұшлыке Олег Николаев. Кыжалге бюджет ыдымынже кыжыл чербе керешми пызы кукша бақсағы варыны. Санкцизіне була сексе духны чырмавзене шендерестелевбе республика жайынжи чыла ешынузем дума дивне. Шавна була Чуваш Республикин финанс министр Михаил Ноздряков палыртна ял хужалықра налог тыдымынже лайық кыдардузем жуда илне. Пәрлехи тубыш улды миллиард тенге таран үсне. Тебір жылғы бюджет тубыжы 7 миллиард тенге шурубаданлашма бұлдарад. Ку кыжалхенжен 15% нумайрақ. Толы хажазыне ешті жемгезіне шымылық симбетевештерме, бюджет тыдымынже вой хураганзен шалывне үстерме, пәчек тада водан бизнестра дұржаганзыне хавғандарма укшабық сағы варашын. Муниципалитетсене дешене мербе укша уйырма бұшлашы. Республика Рисаат, дача тыдаганзыне Ремаш ход пачалық пулыжы вебети вештерме балыртны.